nawe ngenkathi uzalwa wazala ungeyona lento iyona kodwa uyilento iyona ngoba kwavuma abantu abadala nawe kufanele uvume makukhona into ethile egcekeni lomuzi wakini edinga ukuthi ilungise ngokwesintu musu ukubalekela lokho uveza izathu eziningi uthi abantu abadala bahamba inkomo bengenayo bahamba inkukhu bengenayo abashiya ngalutho bashiya wena asisakwazi ukukhuluma nogogo khuluma kokusethi nezinto amafasha bahlosile bathi usokhuluza ukhokho bewe asisakwazi ukukhuluma nogogo bunga yesintu wewo sakhuleka kunina abakhulu hayikhona bogogo nomkhulu igama umfoka mbanje ithi sasimbiza ngonduna kanjaba hayikhona yasuke yahlala impunga sihlephlela ulwazi izinto zaqala zakhanya nenkinga zaphela emphela njaba isisa kithi siyakhala sekukhona nenyanga zamanga izinto sakithi siyahamba engathi sekukhona abafundisi bamanga kwathi ngithi kunina benkashana kaMenzi yaphuza umlaza ngameva yaphula umlilo ngamahlamvu abanye bocima ngamanzi nina belembe lekamanye amalembe ngokukhalipha usishaka kashaka ngemanzi ngesabuthi ushaka kuyinkosi asemashobeni ngiyakhuleka umhlaba wonke nasendaweni zonke la kuhamba kufinyele khona lo mfanekiso oqoshiwe mokuthi umusha kule channel ibizo lami ngumlekeleli umfoka mbanjwa umshana wakofuze fulele umashiya amahla ngathi azoshumayela umzukulu kaMdumo igaba elimabanga likaThumbula Tshatatsha uTshatatsha kaPheshe uPheshe kaMaguyane uMaguyane kaVaphi uVaphi kaNokhonjo kuhlala kuyintokozo ke bafowethu ukuthi ngifike la ku channel lethu enkulu Impunga Yesintu TV njengamanje bafowethu sihlele ku 54,000 subscribers siyacela nawe ungaka subscribe ukuthi usubscribe ku channel lethu enkulu Impunga Yesintu TV lokho kokusiza kokulekelela ekutheni yonke imfanekiso eqoshiwe siyifakayo ikwazi ukuthi ifike kuwena isashisa mina ke insizwa zingibiza ngonduna kandaba untombi yamncumela insizwa yamkhomba isibona sincane saphuma ehlathini ekseni ngokuvisa vuthulwa ngoba sigcela amabethe ikholo likholwa ngenhliziyo engalibhadla kancane esontweni ugxamgxama usathe enkakane lakhe lathi ngihamba lithese lo sithi lathi ngahamba bafowethu nodadewethu ayikho into enzima njenganokuthi wena njenganomuntu ukhohle ukuthi abantu abadala umkhulu womkhulu udalile ukuthi abantu abadala babokhiye phezulu kwempilo yakho abantu abaningi bathuntubezwa inkolo yonke into eyenzakalayo empilweni yakho umuntu umuzwe eqhakambisa kakhulu umkhulu womkhulu umuntu methenga imoto athi thanks God ngangafika lento ngakhuluma ngayo ingakho ngithi ngiphinde ngibuye futhi ngizoyigcizelela lento ukuthi asibakhumbula abantu abadala asingakhohlwa abantu abadala asingakhohlwa amathongo asembede asingakhohlwa amathongo asemagcekeni imizi yobaba bethu nemizi yomkhulu bethu amathongo yiwo enzela umuntu ophilayo izinto ezenzakala empilweni yakhe ayiphilayo uma umuntu uzokhohlwa ukuthi abantu abadala zonke izinto ezenzeka kuwena zenziwa yibona uzoba nenkinga kungenzeka ungabi nenkinga namuhla kungenzeka ungabi nenkinga usenganeno kwethu kodwa ube nenkinga usungale kwelamathongo uzokhumbula ukuthi kukhona umuntu othi mina umzali wami selokahamba emhlabeni angikaze ngimbone umfowethu selokahamba emhlabeni angikaze ngimbone ukuzibuze yini ukuthi kungani ungakazi umbone kungenzeka ukuthi abantu abadala le kwelamathongo uboshiwe uvalelwe akanikiwe inkululeko yokuthi akwazi ukukhululeka ahamba ezinganeni zabo ahamba ekubafowabo ayokhuluma kubona ngokwezibonakaliso webafowethu likhona ijele ngale kwelamathongo umuntu uyakwazi ukuboshwa ngale kwelamathongo umuntu uyagwetshwa ngale kwelamathongo uma umuntu abantu abadala bekuphila inhlanhla bakupha umsebenzi uyasebenza kahle bakupha amabhizinisi unawo amabhizinisi yonke into ihamba kahle bakupha imfuyo bakupha yonke into ongayicabanga othi mawuyibuka leyo nto ubone ukuthi impilo ihamba kahle kodwa wena bese ukhohlwa ukuthi abantu abadala nabo banazi izidingo ngale kwelamathongo ukhohlwa ukuthi abantu abadala lezi zinto nazo bakuphe ngothando nanokuba nethemba lokuthi izinto zabo uyokwazi ukuthi ubalungisele
ngike ngizwe mina umuntu ebheda umuntu ngisho ngithi ewabheda umuntu athi umuntu abantu abadala behlupha bafuna lokho bafune lokho bafune lokho ingoba lo muntu ubona sengathi izinto ezakhe kanti izinto akuzona ezakho musa ukuzikhohlisa yonke into nayo into yabantu abadala musa wena ukubona icala lomuntu othile wakini owathi umehamba emhlabeni wahamba engenayo inkomo bese uthi wena ngizomlungisela ngani ngoba inkomo wahamba engenayo ayikho inkomo ayishiya ayikho imali ayishiya le mali onayo kanti ucabanga ukuthi eyamandla akho ngoba amandla abantu abadala abaphakathi komuzi njengoba lo muntu ephakame vela okuwukuthi kukhona into ethile adinga ukuthi umenzele yona kubalekile ukuthi umenzele ngoba lento nayo vela kuyona yakho into yethonga elithile laphakathi kwekhaya inkinga ekhona abantu babuka inhlanhla yabantu abadala abehliselwe yona bese bacabanga ukuthi eyabo ingaka abantu abaningi uthola ukuthi izidingo zabo bazibeka phambili ngaso sonke isikhathi bese kuzothi izidingo zabantu abadala bazithathe bazishovele emuva uyothi lo muntu esehambile emhlabeni ingane zakhe seziyaqala ziyasokola ingoba yena ngale kwelamathongo usefike wathola icala ukuthi wena ukuthi nokuthi awuzange uzukwenza thina sakwenzela ukuthi nokuthi wena wenzani uyazi ngelinye ilanga enye intombazane iba nesibonakaliso mayiba nesibonakaliso ibona umuntu wesilisa okwesimeni esidabukisayo ungcolelwe uzacile lo muntu athe suka lo muntu wesilisa obonwa ile ntombazane avela bize le ntombazane ngegama sibanibani le ntombazane mayizwa lo muntu oyimemezayo esaxakekile ukuthi ubani lo muntu ozace kangaka ubani lo muntu ongcole kangaka intombazane bese ivele izwi iphimbo ithayibo le phimbo lafana kangaka nosibanibani lifana nelabhuti wakhe osadlule emhlabeni athe suka lo ntombazana vele athi hayibo awuyena wona usibanibani abesethena nguyena wanjena pho athi hayi dadewethu ungethuki njengoba ungibona ngizijena dadewethu ngizacile nginjena hayi ukuthi abantu abadala basekhaya bazange bangemukela ngemuva kokuba ngihambile emhlabeni bangemukela nje kahle wazaca kangaka pho kwenzakalani uthi lalela ke dadewethu uyabona makukhona into eyenziwe eniyenzayo ekhaya konke lokho kudla kuyafinyelela la kodwa into eyenzakala ngeke ngithi mina mangisondela ngithi ngizodla bese abantu abadala basekhaya bathi angime bangibuyisele eceleni bathi ngeke ngize ngidle yonke leminyaka seloku ngahamba angikaze ngikudla ukudla seloku ngafika la uma kudliwa bayangithatha mina bangibuyisele eceleni bathi ngizodlelani ngoba ngenkathi ngisaphila ayikho into engake ngayenza eyayikade ikhombisa ukuthi mina ngiyazi ukuthi kuyadliwa kwelamathongo njengoba kade ngisaphila emhlabeni ngingakaze ngibapha ukudla abantu abadala nami ke njengoba sengila ngakubona ayikho into engizoyidla ngoba mina ngazi ukuthi akudliwa njengoba ngila ingakho dadewethu ungibona ngizacile nginje into engicela ukuthi ungenzele yona iyodwa ngicela ungitholele izinkukhu zibe mbili uhambo ozenza phakathi kwegceke lomuzi kaBaba uzenze ngaphansi kwegama lami ukuze kuzolotshwa ukuthi nami khona into esengiyenzile ngayenzela abantu abadala esebephila kwelamathongo nebala lentombazane ayizange wapholisa amaseko yazenza izinkukhu zambili yazenza ngaphansi kwegama likamfowabo yathi mayizenza ngaphansi kwegama likamfowabo kwahamba kahle kwadliwa yonke into lo msebenzi intombazane ekade wenza yayiwenzela umfowabo yayithethe icala likamfowabo ukuthi ngenkathi esaphila edla amabele emhlabeni akukho ake akwenza ekwenzela abantu abadala lokho kuyicala ukuthi abantu abadala ubakhohle ungabakhumbuli kodwa bona bekunikile amandla yonke into bakuphila abantu abadala bakuphi inhlanhla wena uyazenzela zonke izinto makuthi ithenga imoto uyayithenga makuthi ishintshe uyayishintsha kodwa ukwazi usondele emsamo uzobapha nje abantu abadala isithebe uthi uyabenzela nje ucela ukuthi bathi awukwazi ukwenza konke lokho kodwa into oyenzayo uyakwazi ukuthi uhambe uye esontweni ufike unikele uthi uyabonga kumkhulu omkhulu ukhohle abantu abadala ekuyibona abawukhiye nekuyibona abanikazi balento nayo le ntombazane yathi siwenzile umsebenzi makuhamba isikhathi ithi yabe simphupha umfowabo imphupha manje usewuyena uyabona manje akasazacile usebuyele nasegazini imbona manje uyajabula manje umfowabo wathi dadewethu
ngiyabonga kakhulu, wangisiza kakhulu. Sekuthi ke manje makudliwa nami sengiyadla ngoba lelacala engangikade nginalo wakwazi ukuthi ungithethele lona. Wena ikhona into wakwayenza emagcekeni akini wabapha nje abantu abadala noma inkukhu-ke nje zibe mbili. Ikhona into wakwayenza wakwasenza isithebe emagcekeni umuzi wakini ubaphe nje abantu abadala uthi abadle. Ungahlabi ngoba naku ulungisa inkinga ethile kodwa uhlaba ngesizathu sokuthi uzonikela kubantu abadala. Mawufunda incwadi esihloko sithi amafa ahlabahlosile ebhalwe Impunga yesintu, kukhona la sikhuluma khona ngomsebenzi wesithebe, ukuthi umsebenzi wesithebe uhlezi ngaso sonke isikhathi uzoba impumelelo ngoba ila usuke khona uzonikela ungezile ukuzolungisa inkinga ethile. Abantu abaningi bayenza imisebenzi ngoba nake isikhaleleka. Umsebenzi owenza ngoba nake usukhalele kunomehluko kunomsebenzi owenza ngoba nake usuka ngaphakathi enhlizweni yakho, kusuka othandweni lwakho. Ngiyafisa mina bafowethu nodadewethu ukuthi engathi singangalinda ukuthi izinto zize zikhaleleke ngaphambi kokuba sizenze. Kodwa la bengikhona bafowethu nodadewethu bengekutheni ayikho into ebalulekile njengokukhumbula ukuthi abantu abadala nakuba bephila ngale kwelamathongo banazi izidingo. Abantu abadala njengoba bengale kwelamathongo abavelanga baba amathongo kodwa babe abantu baphile emhlabeni, baphile enyameni. Ngenkathi bephile enyameni ukuhamba kwabo abanye babo akuzange kuze kuqonde. Ngamafuphi-ke kudinga umuntu ophilayo ukuthi amlungiselele lezo zinto athi umehamba emhlabeni esadla amabele wangahamba kuzo ngokuqonda. Musa wena ukuthi ngoba nako usunayo imali bekuphila abantu abadala bese uzokhononda ukuthi bafuna kanjani ukuthi ubahlabele inkomo ekubeni bahamba inkomo bengenayo. Wena ngenkathi wazalwa usebenza lo msebenzi osebenzayo yini? Esikoleni ubani owakulekelela ukuthi phasa? Ngoba ibona abantu abadala babeveli befuna ukuthi uma wena ususebenza ulungisa inkinga babhekene nazo bona kwelamathongo. Musa ukuthi ngoba nako ususebenza bese uqale manje uzohlaziya izinto eziningi ukuthi labantu kokuqala bahamba bengenankomo, bahamba bengenambuzi kodwa namuhla sebefuna ukuhlatshelwa imbuzi. Nawe ngenkathi uzalwa wazala ungeyona lento iyona kodwa uyilento iyona ngoba kwavuma abantu abadala. Nawe kufanele uvume makukhona into ethile egcekeni lomuzi wakini edinga ukuthi ilungise ngokwesintu. Musa ukubalekela lokho uveza izathu eziningi uthi abantu abadala bahamba inkomo bengenayo, bahamba inkukhu bengenayo, abashiya ngalutho, bashiya wena. Kuyiphuthu ukuthi abantu abadala bazange bashiye lutho ngenkathi behamba emhlabeni. Ekubeni ukhona wena bakushiya ukhona la emhlabeni. Le nhlanhla onazo wena ucabanga ukuthi uzithatha kuphi? Awusabuka konke lokuthi le nhlanhla enginazo ngathola umsebenzi engiwufunayo mina ngayishintsha kangaka imisebenzi. Konke lokhu ucabanga ukuthi wena kuyenzeka nje. Ucabanga ukuthi kwenzeka ngoNkulunkulu. Hayi bafowethu, uNkulunkulu udale amathongo ukuthi amathonga kube yiwo akwazi ukuthi asenzele izinto. Musa ukuqhakambisa kakhulu ukuthi uzobonga uNkulunkulu ungalibonga ithongo. Abantu abaningi kunamuhla izinto zabo kuba khona la zibambeka khona ngesizathu sokuthi impumelelo yabo bayibonga kumuntu engafanele ngabayibonga kuyena, bayibonga uNkulunkulu. Kanti uNkulunkulu udale ukuthi ithongo alenzele umuntu izinto ezinhle. Ngenkathi umuntu ecele ethongweni ithongo likhuluma nomkhulu womkhulu limcelele lezo zinto azidingayo. Impilo yomuntu bafowethu inqike inkomo kubantu abangasekho. Angageqa amagula ngoba ngemuki. Uma kuwukuthi kwakabi nazi incwadi zempunga yesintu kubaluleka ukuthi uzithole ngoba ziwumbele ogwansile. Ikhona incwadi esihloko sithi sithini isintu. Incwadi yokuqala leyo amava ahlabahlosile, incwadi yesibili uyokhuluza ukhokhobe, incwadi yesithathu indlela yesintu, incwadi yethu entsha leyo esanda kuphuma. Zonke le ncwadi bafowethu uyakwazi ukuthi uzithole ngokuthi ushayele kuzona inombolo lezi bese senza izinhlelo zokuthi sikuthumelele zona noma ngabe ukuphi la ukhona zifike kuwena qathatha. Abantu abadala bafowethu umsamo uyikona konke bafowethu, ungakwenza konke. Uma umsamo wakho ungalungile, uma umsamo wakho ungavumi, angeke kuze kwenzeke. Uma kuthi uyafisa ukuchushiswa kwezinye zezinto ezithinta isintu sethu,
ufisa ukuthola ulwazi lokwenza izinto oluzokwazi ukuthi likulekelele kukhona la ungaqondi khona kwezinye zezinto ezithinta isintu woza uzohlala phansi nempunga yesintu emphilandaba siseThekwini la sikhona ku West Street eWest Walk ku 4th floor e-office number 420 uma kukuthi ukude nale ndawo uyabona ukuthi kunzima ukufinyelela emphilandaba uyakwazi futhi ukuthi ushayele zona inombolo lezi sihlele ngokwasecingweni ukuthi sitholana kanjani ngiyacela ke bafowethu ukuthi siqhubeke njalo subscribe ku channel yethu enkulu Impunga Yesintu TV bese sithatha imfanekiso eqoshe sidlulisele kwabanye abantu ngoba nakubona izoba usizo olukhulu bese sithi nje Impunga Inasa ngasengife